Sanibonani babukeli, sanamukela esifundweni sethu. Lona okhulumayo uMichelle Mlilo. Angihambi ngedwa, ngihamba nesivakashi sami, singazethula igama lakhe. Sanibona babukeli, igama lami nginguThabani Sibonga Sawosibindi. Siyabonga-ke. Namhlanje-ke sizobe siyenza lesson 12 under itopic ethi focusing on heaven. Ukugxilisa amehlo kuphi? Ezulwini. Ngaphambi kokuba singene esifundweni sethu, sizothobisa amakhanda singene emkhulekweni. Sicela umzalwane uSibindi asivulele ngomthandazo. Baba wethu osezulwini ngale yimini, siyabonga Nkosi umsa wakho ohlanze kule ndawo. Ubona Nkosi sizofunda ilizwi lakho. Sengathi Nkosi ungasipha inhlakanipho, siphefumule Nkosi amandla kamoya ongcwele. Ubona Nkosi esiwufundayo kuzwakale njalo abantu bakuzwisise. Ngilihle igama lenkosi Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Njengoba bese ngethulile isifundo sethu ukuthi sithini? Focusing on heaven. I-memory text yethu sithola kuJames 5 verse 8 ethi yona, be ye also patient, establish your heart, for the coming of the Lord draweth nigh. I-quotation yethu sithola ku-Manuscript Releases volume 13 page 288 ethi yona, you need to be continually clothed with the righteousness of Christ. You need to bear in mind that you are a child of God and that you are to possess a tender, kind, patient spirit. Look closely that selfishness and covetousness shall not abide in your soul. So, njengoba bese ngishilo-ke ukuthi sifunda ngani namhlanje. Masibuka i-topic, ubhekisise ne-memory text yethu, uhlanganise nanamazwi lawa. Yini oyitholayo baba uSibindi? Engikutholayo ngesihloko sisifundo sokuthi ukugxilisa amehlo ethu ezulwini. Sigxilisa kanjani-ke? Sigxila kanjani-ke ezulwini? Kulezi mpawu zakhona-ke kumele sibe nazo. Ezizakwenza bona sibe ngabantu abalungileyo nasiye ezulwini. Uma ngiqhathanisa le vesi le esiyivulayo phawula amagama amathathu. Uthi-ke sibe lokubekezela. Okokuqala, singaba lokubekezela futhi sakhe-ke izinhliziyo zethu. So those two things masizazi sibekezela ngaphi? Kunezilingo, kunezinhlupheko esihlala nazo. But masifocus in heaven, angeke sibheke nxazonke. Sizabheka lapho esiya khona. Sibekezele ekuhlukumekezweni, mhlawumbe izilingo ezithiyatshiyeneyo. Because sikhangelele umbuso baba onjani ozamasinyane. And then whilst singa-patient, sibekezela ngalolu hlobo. Sigcina izinhliziyo zethu zihlanzekile. Umntu sayakha-ke indlela enhle ezinhliziyo zethu. Uze nxa inkosi ibuya isithole singabantu abahlambulukileyo. Why sizenza njalo? Because ukuza kwenkosi sokusonjani? Okuseduze. So ukuza kwenkosi awufumani bantu abangakhoniyo ukubekezela. Awufumani bantu abangakhoniyo bona babe nezinhliziyo ezimhlophe. So nxa ngiqhathanisa futhi nomunye wasiprofethi uthina-ke ngeke sigqokiswe ukulunga kukabani? KukaKristu. So ukugqoka ingubo kaKristu kusiza sibe ngabantu abaphilileyo esimeni sethu. Asize abantu abalomusa, abantu abalothando, abantu abaphila futhi ngomkhuleko. Yonke inhambo yethu izaba inhambo ebukekayo phambi kwaSomandla, because ukulunga kaKristu akudlelani nezinto ezingazihle. Yonke into esiyenzayo iyakhangeleka. Amen. Siyabonga-ke. Sizongena ku-Sunday. Itopic ethi time for reassessment. Isikhathi sokuzihlolisisa. Umbuzo wethu wokuqala uthi, what is soon to happen to items so highly valued and often coveted since antiquity, and of what should this remind us? Isaiah 31 verse 6 and 7. Sitholani lapha? Esikutholayo ngaleli vesi Isaiah 31 verse 6 to 7 ukuthi-ke ama-Israyeli ngensuku zokuphila kwabo basuka bahlubuka enkosini, baba lezithixo ezithiyatshiyeneyo. Namhlanje lezo thixo kithina kuveza njengemali. So-ke babuthelela izinto eziningi bazigodla, basebekhohlwa ubuhle bukabani? BukaJehova. Nathi namhlanje ngokuthanda izimali, ngokuthanda ingcebo, abanye bethu sizahluleka bona sibone-ke ulunga kukaKristu, because uthando lwethu alikho kuNkulunkulu. Ulapho-ke esenjani esibambise khona ukugodla izinto lezo ezingasiza imiphefumulo esizongazileyo. Uma ngikhangelisisa futhi-ke kumoya lapha noprofethi ku Testimonies for the Church volume 6 page
page 41, ukhuluma-ke nge-picture yabantu-ke abagodlileyo, kumbe abalempahla eziningi, lemali eziningi, ezawuthi zitshabalele nxa uJesu Kristu, because ma inkosi iqhamuka amafu ezulu, bazalibala ngengcebo le abanjani akade benayo, babheke ubuhle bukaJehova oza ngamafu ezulu. Kuthiwa kuzabe umculo ozayenziwa nxa esiza, izingilosi ziyabe zimphelezekile, ziziningi, zihlabela ingoma zokunqoba. So-ke laba abacebileyo for a moment bazakhohlwa ukubheka ingcebo yabo leyo akade bephila ngayo besaphila lomhlaba, bakhangelisise inkosi le eza masinyane. But nxa seyifikile kuyabe sekulate kubo ukubana bathole umsindiso, because most of the time abazenzileyo bazichithe ezintweni ezingazo zaNkulunkulu. Ingcebo le kade benayo bayisebenzise ngendlela engayisiyo. So nxa uKristu eseqhamuka amafu ezulu, yonke izindlu ezinhle abazakhileyo, lemali zamabhenki ziyabe zedliwe ngumuhlwa, ziyabe zedliwe yi-rust, and then-ke abasona basindiswe ngoba because kuyabe sekutshabalele, but uKristu ebesewile. Abade besebenza enkosini yibo abazasindiswa. Okay, siyabonga. So njengoba lana sikhuluma ngengcebo, ngokuceba, nginombuzo ukuthi mangabe uwumuntu ocebile noma mhlawumbe uNkulunkulu ukubusisile ngayo ingcebo, ngabe kuyinto embi yini noma ububi bukuphi mangabe ucebile? Ukuceba asocala, ayisosona. Ukuceba yisibusiso uNkulunkulu kanjani asiphe sona. EBhayibhelini silabantu ababecebile, King Solomon, King David and so forth, babecebile. Iphutha elibakhona namhlanje ngokuceba kwethu ukuthi sisuka sizicabanga thina sodwa esicebileyo. Asibheki umakhelwane ohluphekileyo, kumbe asibheki lo msebenzi kaNkulunkulu. So ungabheki umsebenzi kaNkulunkulu ngokungawuxhasi, silecala ezulwini. But nxa ucebile, wasiza imiphefumulo ehluphekileyo, wasiza umsebenzi wenkosi, hayi uNkulunkulu ebekuzile, angeke uphazamise ukubona kwekho, uzaba khona embusweni. But nxa usebenzise leyo ngcebo ngendlela yakho, waba selfish, then uNkulunkulu kuyisona. Okay, siyabonga. So lana siyathola ukuthi kumele ukuthi sibe abantu abanjani, abazihlolisisayo. Noma ngabe uNkulunkulu akubusisile ngengcebo, uzihlolisise ukuthi uyisebenzisa kanjani, ngabe uyisibusiso emphakathini noma mhlawumbe uyisiqalekiso. So amazwi lawa ayasigqugquzela ukuba kumele ukuthi sibe labo abayenza okuhle, noma ngabe uNkulunkulu esesibusisile, imisebenzi kaNkulunkulu kumele ukuthi iqhubeke iye phambili ngezibusiso lezi asibusise ngazo. So mangabe kungekho okunye esingakusho kuSunday, sizoya kuMonday under itopic ethi before it's too late. How does scripture depict those who by procrastinating lose their chance to honor God with their substance? Hosea 4 verse 17 no Matthew 25 verse 11 and 12. Imaphi ama-example esiwatholayo lapha? Okunye before siphendule lo mbuzo ukuthi uNkulunkulu akalahli umuntu engamphanga amathuba. So uNkulunkulu uyakupha ithuba wena ulisebenzisa ngokuhlakanipha. Then after the time, nxa ungazangasebenzisa, then kulapho ngakulahla khona. Lapha siphiwe izibonelo ezimbili kuHosea 4 verse 17 no Matthew 25 verse 11. U-Ephraim owasuka uNkulunkulu, I believe sekwathi u-Ephraim wayengumfowabo kaManase. So u-Ephraim ngazange ahambe ngendlela uManase ahamba ngayo, wathatha uJesu wayizithixo ezitshiyatshiyeneyo ezazibuya ebantwini abangakholwayo. I believe ukuthi bamcebisa here and there, but akazange kanjani amamele. So uNkulunkulu uyafika ukuthi no, u-Ephraim vele usenjani, usezihlanganise nezithixo, umtshiyeni njani eyedwa. So waqhubeka-ke u-Ephraim ehamba ngendlela leyo uNkulunkulu athi engahambi ngayo, ekugcineni uzalahleka. And then siphiwa izintombi ezinhlanu ezathi ezehlulekayo ubona zigcina amafutha azo, extra amafutha amanye eceleni, ubona nxa umnini engaphuza kumbe engabuya bangalahlekelwa amafutha abo, bagijima baya emashophu bona bayedinga amafutha. Uma befikayo bathola umnyango usuvaliwe. So ukukhanya lokho ababuya nakho kwakungasasebenzi, ngoba ukukhanya kwasekube kunjani, kukhona phakathi. Nathi ngokufana, uma singalahla amathuba layo sokulungiselela umbuso wezulu, lanxa sengaze sibuye lokukhanya nxa uJesu sebuyile, lokho kukhanya ngeke kanjani, ngeke kusasebenza. So-ke yiyo iphutha esifanele siligweme nxa sisathole ithuba, siwasebenzele amathuba ngenhlakanipho enkulu. Siyabonga. Sizongena ku-B.
Describe the ultimate outcome of all, including those professing the present truth, who selfishly cling to their material assets. James 5 verse 3. Sithola ini lapha? So-ke ingcebo le edinga ukubeke kahle imali esiyigcinileyo namhlanje. Abayigcine emabhenki angazi abayingazi masibagcine ngaphi. Uma singayisebenzisi leyo mali-ke emsebenzini kaNkulunkulu, ifanisa lokuthi izaba le-rust, izangcola, ingasasebenzisi iningi. Okwamanje iyasebenza lanxa iningi. But nxa uthi esewulile kumbe esebuya, leyo mali ayisananga kusebenza. Labampofu laba kade ukhuluma manje bayabe sebekhutshuliwe izinga sebengabantu abacikileyo. Ingcebo yakho leyo onayo ibe ingasasebenzi ngaleso sikhathi. So-ke manje lapho uma sisaphila kumele sibekwazi nxa sigcebile sisize umsebenzi kaNkulunkulu, njalo futhi-ke sisize imiphefumulo ezungezileyo. Kuthiwa imeseji le yengcebo le ibuya kakhulu ebantwini abacebileyo abazibiza ngokuthi bakhola iqiniso lamanje. So bakhona abantu abacebileyo, but at the same time bangobani bangamaKristu, but bebuka bengabantu abagudlileyo ingcebo yabo. So laba abantu basengozi kuthiwa amathuba ayafika kubo ukubana basize ibandla, but abawasebenzisi. Bathanda into zomhlaba, baphila okomhlaba ngoba because imali yabanjani iyabavumela ukuthi benze lokho-ke okwesidingo ngaleso sikhathi. But as time goes on, umhlaba uzaphela, nemali yabo izaphela. Ifaniswe le mali eba le-rust ezadliwa umuhlwa. Then umsebenzi kaNkulunkulu awuhambi because awula muntu onjani owusekelayo. Uma bengakhona abantu abawusekelayo, mhlawumbe umsebenzi kaNkulunkulu ngabe usekudeqa njengamanje. Siyabonga. So akumele sikuqaphelise kakhulu ukuthini uthando lwalapha emhlabeni akumelanga ludlule uthando ekumele sibe nalo for uNkulunkulu. So ekwenzeni kwethu izintweni zethu zomhlaba simele sinanzelele ukuthi konke lokho esikwenzayo kumele kuhambelane nalokhu izwi lenkosi elikufunayo. Ungabona usugxile kakhulu ezintweni zomhlaba kusho ukuthi ngapha enkosini sonjani soyasilela. So ingcebo yethu ayingasikhiphi entandweni kaNkulunkulu le ekumele sihambe ngayo. Siyathola nalaphaya kuMars Prophet ukuthi noma kanjani uNkulunkulu umsebenzi wakhe kumele uhambe phambili. Noma kungasiwuwe noma kungasiyimi, kodwa umsebenzi kaNkulunkulu kumele uhambe. uNkulunkulu uyazivusela abantu bakhe ukuze umsebenzi wakhe uye phambili. Khona la phambili uMars Prophet ethi ezinye izinceko uNkulunkulu asuke esezivusile sezithini go now ye rich men. It's go now, ye rich men. Your mint is not needed. You withheld it when you could do good with it in advancing the cause of God. The needy have suffered. They have not been blessed by your mint. God will not accept your riches now. Go to now, ye rich men. So uNkulunkulu uyazifunela izinceko zakhe ezingawubalekisa umsebenzi wakhe. Wena mangabe usubona ukuthi kubalekile kangakanani ukuthi uphinde ubuyele ngaleso sikhathi obuya ngaso sekunjani, sekulate, umsebenzi wenkosi usuyenziwe abanye. So kumele ukuthi sikuqaphelise thina njengabagcini besabatha ukuthi kumele sithathele umsebenzi wenkosi phambili, sibe yilabo abawuqhubekisayo noma ngabe uNkulunkulu asibusise kangakanani. Noba njengoba sibheka itopic yethu ithini, before it's too late. Sisaphiwe isikhathi manje. Mina nawe kumele ukuthini sisebenze siqinisekise ukuthi umsebenzi wenkosi uya phambili. Siyabonga-ke, uma kungekho okunye ongakwengeza sizohamba ku-number 3, learning the golden rule. Eyiphi-ke le golden rule esokuthi sizwe ngayo la? Sizongena embuzweni wethu ka-A. How do the prosperous often treat those they employ or who buy from them? And what must we ever keep in mind? James 5 verse 4 to 6, Matthew 7 verse 12. Sithola ini lapha? Esikutholayo lapha-ke izibonelo-ke zabantu abangabaqhashi. Mhlawumbe uNkulunkulu ubusisile wakupha ikhampani noma wakupha ifamu ukuthi uline khona bese uqhatsha izisebenzi. Then lezo zisebenzi oziqhashileyo awusazi bhatali kahle. So usebenzazo nokubona-ke wena uthola i-benefit kuzo.
Mhlawumbe kufanele zihole inyanga zihole 10,000 ngenyanga wena uziholise 5,000. Kanti 5,000 lena sele uyibheke esikhwameni sakho. So awuphathanga kahle izisebenzi. Umthetho lo okuthiwa i-golden rule lo otholakala kuMateyu 7:12 othi-ke, therefore all things whatsoever you that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. So-ke obaluleke ukuthi na into ofuna abantu bakwenzele wena kahle, nawe wenjani wenzele kahle. You must feel ukuthi nanxabe mhlawumbe umuntu osekusebenzelayo labantwana abangu-3 or 2 uyabhadala i-school fees, uyabhadala bahlala khona, unokudla so forth. Zibe-ke esikhumeni ukuthi nanxa ngaba yini ngihola imali encane kangalolo hlobo, abantu bami or abazali bami lapho engihlala khona ngizahlala zayini. So-ke yenza izinto lawo ozaba comfortable kuzo, whether angithi ukuthi na abaholi izisebenzi zohola imali efana nekamkhathi, but sometimes we have to look for the basic things ezingamaphilisa abantu, amalungelo azo ukuthi nakuyini obalungile ukubana baphile. So-ke lapha nakumaphephetho kufaniswe ukuthi-ke aso uNkulunkulu edumbuzisayo abantu ukubona bacebe. Usathane naye futhi acebisa abantu. So kumele sihlole ukuthi ingabe ingcebo yami le enginayo ivela kuNkulunkulu yini, umsebenzi lo angibusise ngawo bona ngiqhatshe izisebenzi ingabe ubuya kimi yini. Ngoba sathane naye uyenza uyawubusisa. Sicabanga ukuthi uSister Michelle uNkulunkulu onjani umbusisile, ngabe sathane ngonjani umsebenzi le. So-ke isibusiso sikaNkulunkulu asihlukumezi abanye abantu, sikwenza uphathe kahle abantu ngoba ubavezela ubuhle bukabani bukaKristu. Anti abayisiquku nokabani kukaKristu. So uKristu akadlelezeli bantu kumbe akaphathi abantu kabi. Bonke abalungileyo labangalunganga izulu yanjani yabanikeza, lelanga kanjani yabanikeza. So how you treat people lawe ngendlela ophila ngayo zifika ukuthi ingabe kuyini nxa ngabe aphila kanje omunye ulandelayo angaphila kanjani. Ithi many Sabbath keepers are at fault here. So-ke xa singabaqathi mhlawumbe abantu abangaphandle kuphela among ourselves bakhona ukuthi now there are many Sabbath keepers who are at fault here. Advantage is taken even of their poor brethren, and those who have an abundance exact more than the really worth of things, more than they will pay for the same things, while these same brethren are embarrassed. More than the really worth of things, more than they will pay for the same things, while these same brethren are embarrassed and distressed for want of means. God knows all these things. So uNkulunkulu uyazazi, uyakwazi ukuhlupheka kwabantu bakhe. Bona laba abazana ababukayo bephuwa bengelalutho, then umuntu ocebileyo amthathe amsebenzise more than the hours, abe sembhadala imali enjani encane, or amuphe impahla engaphelelanga, engawethi ukusebenza kwakhe. So uNkulunkulu wemntu into zakulezo yenjani iyazazi. So-ke makuthi nxa singabaqhathi kumbe singabacebi siphathele ngendlela leyo lathi esifuna ukuphathwa ngayo yilabo esiphila nabo. Amen, siyabonga. And laphaya kuma prophet siyathola futhi ukuthi kumele ukuthi njengabagcini besabatha kumele ukuthi sibe abantu abanozwelo. Sibone isimo sokuthi lo muntu siphiwe laphaya i-example lomuntu othengisayo ukuthi noma uyazi ukuthi naye item it's of this value, but because uyabona ukuthi lo muntu lo uyayidinga lento lena, kumele ukuthi sibe nakho ukuthi sibe nalo uzwelo, umnikeze leyo nto leyo ngalokho angakwazi ukuthi akhokhele ngayo, bese sizothola thina umvuzo omkhulu kuphi ekhaya ezulwini. So kumele-ke ukuthi sibe yilabo-ke ababuka lezo zinto lezo ngobukhulu ubunono, sibukisise izimo-ke ezinjalo, sizokuthi-ke sibe yilabo abatholayo isibusiso esikhulu. Sizoya-ke ku-B. Umbuzo wakhona uthi, in earlier times, how did the believers freely share? 2 Corinthians 8 verse 1 and 2. Sitholane lana kubazalwane baseMacedonia. Abazalwane baseMacedonia bayisibonelo esihle esingasebenzisa namhlanje ukuthi babephuwa ngoluhlobo olumangalisayo, but bazidela bonke balahlekelwa imikhaya yabo, no balahlekelwa izindlu zabo, la imali yabo yabancane baze bathengisa-ke imizi yabo ukuze bancedise umsebenzi
okaNkulunkulu. kaNkulunkulu. So-ke sometimes not all about the riches we have to sacrifice. Labantu abaphuwa fanele banjani bakwazi ngokuncane bakutholile banjani bakwabile abanye. Sometimes namhlanje ukuthi abanye umzalwane othile akenelisi akalamali, but umzalwane uyathola i-R10, uyathola i-R20 phakathi kweviki. So ukupha lokuzidela into ezingu-2 ezinjani ezithile. Abantu abazabona umbuso kaNkulunkulu asibo bantu abaphayo kuphela, kungabantu abanjani abazidelayo. Ngile foni yami le e-1 mbona umuntu olesidingo kakhulu ukwedlula esami, kufanele ngizidile nxa ifuna ngithanda kakhulu. There are many things ezikuyo, but kufanele ngizidinge njani ngizidile nginikeze ubani omunye lo engabe lesidingo esikhulu kwedlula esami. Into esenziwa-ke ngabazalwane baseMacedonia. And then once you combine lo moya wesiprofeta, Testimonies for the Church, volume 1, page 176, ule nje ukholiswa emuva lapha abazalwane abathile abaqakathiza iqiniso ukwedlula impahla yabo. Labo abazalwane futhi labo babephuwa futhi nabo, but they afford bathengisa impahla yabo babanayo, bathengisa amaland, bathengisa izindlu zabo ukuze bahambise umsebenzi kaNkulunkulu. Azange bakwenze ngoba babesipha, bazidela babapha uNkulunkulu. So ingilosi iyabuya kuthi nake, don't worry, ungakhathazeki, you have stored your worth ngaphi in the bags of heaven. Ithi nake, you have bags in heaven that works not old, endure unto the end, and great will be your reward. So-ke abazalwane abazidelayo bakhipha imali zabo zokugcina bazipha ibandla. Ingilosi ibakhamfuthe, no, don't worry, ligcine ingcebo yenu ngaphi esikhwameni zangaphi zasezulwini, lezo ezingabili rust, ezingaboliyo, zazofumana ngaphendukula usuku. But in the meantime njengoba selithengisile kufanele njani libekezele. Khumbula ukuthi you must have patience in our opening verse. So ukubekezela kufanele sibekezele size sithole umvuzo omkhulu. Lapho labo abazidelayo ababhekelanga umvuzo wokusasa, babhekele umvuzo ozayo masinya nxa inkosi njani qhamuka amafu ezulu. Siyabonga. So isifundo esibalulekile lesikakhulu, because siyathola ukuthini wena obusisiwe ngengcebo busisa nawe abanye ngalokho onjani obusiswe ngakho. Nawe ompofu lokho oncane onakho kumele unjani uphe nawe omunye umuntu. uNkulunkulu uyasibekela ama-test, singahlali ungahlali uyilo njalo wena ufuna unjani uhlala ureceiver. Nawe lokho okuncane onakho yabela omunye ngoba khona naye onganalutho. Wena lokho luzitshela ukuthi kuncane mangabe usumphile naye kuba isibusiso esikhulu kuye. So siyayithola-ke i-golden rule lana ukuthini, kumele ukuthi lokhu wena ufuna ukuthi kwenziwe kuwe nawe akube yilokhu onjani okwenzela abanye, wenze okuhle ngalokhu uNkulunkulu akubusise ngakho. Sizoya-ke ku-number 4, a virtue essential for today. Amandla adingekayo namuhla. Umbuzo wethu uthi, in developing our character, why is patience so important? James 5 verse 7. Sitholani lapha? uJames lapho sitshela ngokuthi sibe lokubekezela. So-ke kuqakatheke kanjani ukubekezela njengoba umbuzo eshilo? Kuveza inhlonipho esinayo entweni leyo-ke esiyibekezelela kiyo. Siphiwe isibonelo sikamlimi, uyalima nxa etshale namhlanje isihlahla semengo akabhekelanga ukuthi sizavuthwa kusasa, uyasifaka emhlabathini kubuye imvula, maybe for 3 months or 4 months uyabebekezelile, esicultivator, esithelela amanzi. After 3 months bese kubuya imvula yokugcina, and then leyo mvula uthiwa leyo enza njani, ezavuthisa leso sihlahla. And then nxa sesidla lesana sithelo, udla isithelo esakhaya umzimba, sesi-rich in testing. So kunjalo umuntu-ke olesimilo sobuKristu uyabekezela, abekezele ukuza kwenkosi. Lancenga kwakhe uyabe nini, kodwa he keeps on what, believing and being patient. Kanjani? Ubekezela ngokugcina ilizwi kabani kaNkulunkulu. Ubekezela ngokugcina ama-commandments uNkulunkulu amphe wona. Sinxa sifunda-ke i-suggested reading isitshele ngokuthi-ke kumele sibe ngabantu abakhulekayo, kakhulu umkhuleko yangasese, ama-secret prayers. Sibe lokholo, then after ukholo
sathi samutha ini isibusiso. Usizo. So-ke nxa sesifikezele laphana-ke zathi kaNkulunkulu nxa simthanda sizagcina imiyalo yakhe yonke iphelele, sizaphila kahle lomphakathi. Uthi-ke in our divine life we shall be brought into captivity to Jesus Christ. We shall no longer live the common life of selfishness, but Christ will live in us. His character will be reproduced in our nature. Thus we will bring forth the fruit of the Holy Spirit. Psalm 30, Psalm 60, and Psalm 100. So nxa uKristu sephila kithi, abantu abaningi abasibona ngaphandle, lanxa bekwatulana nguthabani, bazabona uKristu ephila phakathi kwabo. Because uKristu njani ubonakala ngezenzo engizenzayo. Ngiyanakekela abampofu, ngiyabekezela ezinhlungwini, ngihambela abazalwane so impilo yami ngiyokukhula yonke. So nxa izwe limbhekileyo mina aliboni mina. Bona uKristu uzibona yena ephila phakathi kwami ngoba ngigqoke ukulunga kwakhe. Siyabonga. Njengoba sikhuluma ngani nge-patient, kuthiwa most of the time i-patient yakho noma i-character yakho uyibonakalisa mangabe udlula mangabe udlula kuma-temptations nama-trials, yila okubonakalisa khona i-character yakho ukuthi udlula kanjani kulezo zimo lezo, kuyakushintsha yini i-character. So uNkulunkulu akasho ukuthi indlela yethu izoba smooth ukuya kuphi ezulwini. Sizohlangabezana nobunzima obukhulu, sizohlangabezana nabantu abasi-discourage-ayo, abantu abazolithuka leli zwi leli esithi sikholelwa kulo. Kodwa indlela thina esiresponda ngayo noma ngithi esibehave ngayo yiyona leyo enjani emolda ama-characters wethu. Nathi njengoba ushilo ukuthi sisuke sihlonipha leyo goal leyo esisuke sinayo okuwukuza kwenkosi. Ithi laphayana ku-Mass Prophet first line, Christ Object Lessons, page 61, ithi, if a man loves me, Christ said, he will keep my word. So mangabe simthanda uKristu, kukho konke lokho esidlula kukho sizokwazi ukuthi sikunqobe, because siyazi ukuthi uzosipha amandla kukho konke lokhu esizodlula kukho, ngoba siyabhilivela ezweni lakhe ukuthi unathi uzosipha amandla. So mele ukuthi sibe yilabo-ke abamthembayo uKristu ngazo zonke izikhathi, ngoba sizodluliswa yebo ebunzimeni, kodwa ngaso sonke isikhathi uKristu unathi. Sizoya-ke embuzweni wethu wesibili. When tempted to be frustrated or dismayed about the escalation of evil on this planet, why is patient trust so helpful? James 5 verse 8 no Luke 21 verse 19. Uqakathekile ukubekezela. Because ngokubekezela kwethu siphethe imiphefumulo yethu. Utsho njalo-ke uJakobe 5. So Jakobe 5 verse 8. So-ke lanxa sibekezelile, after a time sizawuthi sitholeke umvuzo omkhulu. Ithi-ke umhlaba namhlanje uphenduke waba ngumhlaba ophula umthetho kabani ukaNkulunkulu. Abantu abaningi uNkulunkulu-ke ubekezelile abantu abaningi ukubona bahambe ngabo, but unfortunately abantu aba-appreciate-anga ukuthi akuthandela uNkulunkulu. Ingozi ekhona ukuthi-ke sizafika isikhathi lapho uNkulunkulu azanjani azavela khona umusa wakhe. Lapho uthi asesehambe ibanga ebanga elide, then uNkulunkulu athi na you have reached lapho ngapha kanjani lifike khona, uzavalela umusa uzaphela. And then nxa ungaphandle kwesibaya awusona ungena emhlabeni. So nxa sisaphela umhlaba, umusa usekhona, mase usebenziseni ngendlela eqondileyo, sibe lokubekezela, senze okuhle ngazo zonke izikhathi. Amen, siyabonga. Koba kubi ngempela ukuthi kuzo zonke izifundo lezi esizitholayo ziyasiqeqesha, lezi zifundo zizele ukuthini, ukuthi sizihlolisise lapho esingenzi kahle khona, siyazi indlela ekumele sihambe ngayo. So it's like sinayo i-memorandum ekumele siphile ngaphansi kwayo. So koba kubi ngempela ukuthi sithole siloke singazwisisi lokho inkosi ekufunayo, ngoba konke siphiwe ezwini lakhe. Sizoya-ke ku number 5, examples to strengthen us. In church capacity, on what do we too often focus, and what should we bring to mind instead? Leviticus 19 verse 18 no James 5 verse 9 and 10. Sitholani lapho? Amavesi la amabili, especially uLeviticus
19 verse 18 ukhuluma ngomoya wokuphindisela. Thina njengabaKristu kumbe njengamasabatha awumelanga sibe lo moya wokuphindisela okubi ngani okubi. Kumele senze okuhle. So-ke inkinga esinayo namhlanje ukuthi-ke senza njengendlela embi abantu abanjani abasenzele ngayo. Ekubeni thina kufanele sibe ngabantu nxa abantu besenzele okubi sibe njani sibenzele okuhle. But in turn again bese thina-ke kumele sithande umakhelwane wethu njengoba senjani sithanda nathi. So nxa unozithanda ngendlela yokuthi uzigcina uhlanzekile, uzigcina u-safe, uzigcina u-protected, la indlela efanayo your neighbor fanele umphathe ngendlela enjengeyona leyo. So yiwo umoya omuhle okumele sibe nawo ukuthi nakhe senze okuhle, singabi ngabantu abanjani abaphindiselanayo. uJakobe usinika isibonelo sokuthi-ke sikhonzithe ama-prophets abasihambela ngaphambilini badlula-ke ezintweni ezitshiyatshiyeneyo ezibuhlungu but babekezela kwaze kwaningi kwasekuphelele. Uyabaqamba lapho elinjwethu kumoya wasiphethe ku-Thoughts from the Mount of Blessing, page 33 no 34. Uthi na-ke khuluma ngo-Abel, akhulumela owafa njengoMathaya wokuqala ebulawa ngumfowabo, akazange aphindisele okubi, wafa ngokuthula. Khulumela ngo-Enoch wahamba noNkulunkulu ongazange abone ukufa. Khulumela ngoNoah abamhlekayo umsulwa uma wayesenza umkhumbi. Wona lo wafanele uvile bona abantwana abahlekayo, but uNoah bamenza umuntu oluhlanya ongaphelelanga. Up to a time wena nxa imvula ibuyayo uNoah labantu-ke yibo abanjena abasenza imali, yibo abasendayo. Baningi abaqanjwayo ku-Hebrew 11 verse 36 abahluphekayo, abanye baphoselwa ezintolongweni, abanye bashaywa, abanye bahlukuluzwa, kodwa bonke laba bafa belethemba lokuthi ngemva kwethuna kulenjani kule mpilo engunaphakade. Kanti-ke ekugcineni laphana-ke ngiphiwe isibonelo esikhulu-ke esikampostoli uPawuli. Nxa uPawuli-ke uStefane wayekhandwa ngamatshe wayekhona naye, nguye wayegcina impahla zababulali. uPawuli wayengumuntu olentshikintsho ukuyana-ke adinga amaKristu awathole, awathathe, awase kuSanhedrin ukuze bathole iy'nisizo zabo. But little did they know that lowo muntu obhizi kangaka uNkulunkulu uzamtshintsha amfaka kwelinye izinga. So uStefane kuthiwa ngomkhuleko kaStefane langekukhanya uStefane akubonayo ezulwini kwenza uPawuli, uSawuli esenguSawuli waguquka. Esiya nje eDamascus nje uselenhlansi yani eva kule picture kaStefane onjani ofileyo. Nxa eseshaya ukhazimulisa endleleni-ke uyareflecta ukuthi ngempela umkhuleko kaStefane ube lenjima awudlalileyo empilweni kaSawuli. So in short, uNkulunkulu akabasweli abantu bakhe. Namhlanje singadlala singayisethi umsebenzi wakhe, but ulaba abantu bakhe azabasebenzisa ngesikhathi esiqondileyo. Ngokubulala uStefane bacabanga ukuthi hayi ivangeli asahamba, awusela muntu ozanjani ozajumela ngoKristu. But abazange bebekwazi ukuthi na ngokukhanda kwaStefane usezaliwe ubani uPawuli. Wathi umsebenzi lo waStefane wawusaphambili ukwedlula uStefane masingabethi asebenzisa ukukhanya umsebenzi awenzayo. Washumayeza abantu abaningi kakhulu, amabandla, ama-groups, ama-individuals ewatshumayeza baze bangabantu abamele iqiniso engumuntu owani. So uNkulunkulu akabasweli bantu, akasweli muntu ukuthi amile umsebenzi wakhe. Omunye ngafa but tomorrow omunye senjani uyabe sekhona. So lathi-ke ngalokho uNkulunkulu asibe khona ngasikusebenziseni ngokuhlakanipha, singacabangi ukuthi amandla onke asezandleni zethu. Masingayekela ukusebenza umsebenzi uzakufa, no, awuhle. uNkulunkulu uyabe egcina omunye inhloko ukuthi nxa lona ngehluleka olandela uzenza kube ngcono. Siyabonga. So lana siyathola nathi kumele ukuthi kuze njengesixwayiso ukuthi uma ngabe leli vangeli esiliphetheyo singalisebenzisi noma mhlampe singalihambisi ngaphandle ngokwanele, uNkulunkulu uyasivusela abantu bakhe ekugcineni kwakho konke. Izwi lenkosi lizothi linjani liqhubeke lisakazeke ngaphandle. And siyathola-ke kulama examples esiwatholayo ukuthi uhambo alubi easy, uyahlangabezana-ke nokuningi njengoba babalisile abo-Enoch. It wasn't an easy journey but he prevailed ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu wayenaye. So nathi kuza kusipha amandla ukuthi siubambe umsebenzi wenkosi ngamandla. uNkulunkulu unathi,
uhlala esipha amandla njalo ukuthi siqhubekele phambili ngezwi lakhe. Uma-ke kungekho okunye ongakusho, isifundo sethu siyema lapha esithini focusing on heaven. Siyabonga-ke, sizovala ngomthandazo. Baba wethu osezulwini, siyakholeka ngalesi sikhathi, sibonga leli thuba Baba osiphile ukuba senze lesi sifundo, isifundo esibaluleke kangaka esiza njengesixwayiso kimi nawe ukuba Baba sisebenzele ukuza kwakho. Kumele ukuthi silapha emhlabeni silungisise izimilo zethu ukuze mangabe usubuya usithole singabakulindileyo konke sesikulungisile. Siyakhuleka lesi sifundo sengathi ngaphambi kokuba sifundise abanye sengathi kungaqala ngathi sifundise thina, siguqule izinhliziyo zethu. Siyakhuleka, sikhulekela konke egameni elihle lendodana Jesu Kristu owasifelayo. Amen. Amen. Siyabonga-ke, isifundo sethu siyema lapha. Siyaninxusa futhi ukuthi nifunde kanye nathi ku lesson 13 under itopic ethi enduring by faith. Siyabonga.